Nyansia abogana de shemamba mamunyina ajo. Emma mwakwa ba de Ahenkan 93.3 FM so braso so memu nsemwa. Yansaka ene enumre yesini se koso de baso mwa Kasiebo yi. Ni nyina de frapo ye mantam do emo. Achem abuabo baby yetie ayakua frakoma studios. Akua frakoma batampa ni studio na yetia. Ya baba chene srani abasa ede amawo. Enumre nsu ato papa ti weda no. Ha, emu aye de senya weda na ye nabusuansam no. Dia ubetie bi ni say His Excellency na nado dan kwa Akufo-Addo kira sika opepepe ho ha. Eno dia ye Ghana hu masuan yie. Na dia ubetie biam bi ene say okọ achem dan brono ba koso a omanfo bo age owura ba ko efe no antwi Isaac so ezan say watu anamon bi amawo mu. Sanso ene sefufuro mu ho. PPP for the ababa to just say the akwaso wo UTV no kwafo no mo ko no omo chen terrorists sanso na de sede akwama ban se kwan yofa so de nuane emanto so school awodro no wo mo edisua basa ban no enye sakraye wo mu eni okopia mu so awa sante mantam adwadifo anu dam kikam kai ubekase yate ensansom ahwe mu ntumam weyi eni afufro bi na nwure yesi adwade ba besom se enwure no nsia akan kase de aseda ma Jubilee Hospital afi Jubilee Hospital kro ya nyamebo 27th October womni Ahenkan 93.3 FM kabum na yahwe kokrama yebon de robusumi we no yafaso ahwe emano no fo se bi ebi wo ma yesia no kwan amo ebinum nso a na amo akwanche na wahwe won so eyi na afi Sanso ena time herbal center fonso ekurayemu enana preku electricals fonso kremu showdown work no so eba na yebe chirechiro mu na sane be ya Saturday wonso behu so a t-shirt na o fa he na o se he Ghana de Shemamba Kasiebo echira wadwen 0533 898915 0533898915 Ana Facebook search Ahenkan 93.3 FM. FM ni capital letters achoya kese oduru wodu mu ahwegum ni abekenkan ede amaw. Wakenkan fo awote yenkan ene enumre yi eyeme. Afia ampofowa. Mene. Kwaku anin kusi buadum. Afe Ghana de Shemamba jibra na Kasiebo ni yendo so mu say. Ahenkan FM. His Excellency Nana do dan kwa Akufo-Addo Ghana fo nyina da ya adwen ekro akomakro ena afimpinu ani dunsia ni mu 2016 ya to abadema no na kwakromotika sa ya ma papa ya to abadema no nyasam keto na ni nto aba no wo ba okro pa nyina dan so wo ba abehwe se humasuan nsam wo be ye okwa firi na obi atimi akobi titru ane entoaso sukuu dia no ene na NDC fo so wonam he koye o ade ade atimi nye he Ghana fo mamu nti papa we asem o munsisi maso na sedie benti na free SHS ba enti kunche ya to aba mana na do dan kwa Akufo-Addo ya wo hono mu 2017 mu atetata panyan free SHS na abai Entraso suku eni yakwa no wakwa yentua taku sempo apondu kapre biye de hia ne se obefa otwa boss o tranke na wapa u provisions o pabam na wonse kane na nkofo won twetwede ekode omuko kokosi awowa eni obi ntu begu ne na dakam na dotimi koton ni nyina adan ya ne ba ko SS nti eja ewo se o ma ne ho ye hye kotonton ni oma saade ni nyina ba free wesan sa free SHS na nyame anim no kura nso ne obronsa metikwa busua free SHS ya beye yo kwai yisu bebre wom enframa bebre ginagiram porto su bebre wom achese eno nso ho asem so ye ka no foforo na ne nyina mu ano free SHS ne de aba sese ahumasuan nsem wona nado dan kwa Akufo-Addo ocheman PS akwa akogina dwumadie bi ase na dwumadie kwa akogina se no 61st Conference of Heads of Assisted Secondary Schools Charles for dwumadie ase en wakogina ya no wode ansam atudwa na His Excellency Nana do dan kwa Akufo-Addo kira
Osha oman Ghana abakwasem mu say notebook na nkeda ho aka abakwasem na notebook a o flip na ubie chain huru enipa ba kompudi ewa abakwasem ni mu a waye de na nado Dankwa Akufo-Addo aban aye His Excellency na nado Dankwa Akufo-Addo kire se eto de bia wan kasanso ka de waye na nkofo hunu se wo mu hu a ene eka na wo monte anu ntu o ka de a kire Ghana fo se ye ka sei enyomo wo de asisisi kwan ahodro mu ho akeka nyoma sisisi anie ahwama ehumasu ansam akwa nanimu adre yo no ha obia bia ni ho ya wo betimi aka so mene na nado Dankwa Akufo-Addo ye boso mo boso wa hemfa ene na nya humasu amu His Excellency na nado Dankwa Akufo-Addo to ne nsam so en wo ba ma ne chem se ha na ni sa prenken se ma na onu kra na ni ne nsoso sa ti ha na ni kitua bi fe ne kakra bi aka kire Ghana fo se wose wo kan kekadioma bomu a enioma ani sika akọ ehumasuam wo kuro hu ase no enye sika ketwa na wo bo sika no wose 100 billion Ghana cedis ena wasai ewo humasuam wo na wadia wonsa no enkwa esan se ye tete mofra no manya nimdie wadesuam wo no made nim akosoro na ebua emo man chekire no so ekọ nanim tentem hwim asemoti amframa ekwantampa His Excellency na nado Dankwa Akufo-Addo echiremu 100 billion Ghana cedis dia aye no wo chire mbabam suku adan atimi asie kane na teacherfo nya baabi nda enam sasika isu a asisisi bonguro ye bi na na afia mentwa bese bonguro asisi bungalows ahodro bebre ya aboama adekire ene adesua aya akono enu nti se obi gina baabi na wakeka se esika twetwiri die ho hey ena mode ye ehumasua nko a obeka se you fiwani esane se enioma akoso papa ewo ntoaso suku ni mu a chese eni kwankura so waka kire wo wankasa so wudi wani ko twira bisi a ehune santamu efa ntoaso suku a wudro mu a ubehunu se orokodo something is going on. His Excellency na nado Dankwa Akufo-Addo atwa ne nsam so bia mu a na wo ba mane ekire mu se nyamia nim nukura ni asam nukura de yenya ino ena you get it there be yakani jenjen wasi ni jen enti oka asine bo pam akire Ghana fo se ehumasuan sam dia waya de papa nti mompre no No government in the history of the Fourth Republic has done more for the growth of the education system than the Akufo-Addo government. And the numbers back this claim. The total allocation to the education sector since I came into office in 2017 is 114,500,612,135 CDs, of which 12,961,284,558 CDs has been spent on senior high school. Rie. Nipa wutini nkai ayo chiman PSC o sika wasai awantwaso suku mu nkwa no enti nana ado Dankwa Akufo-Addo na atene nka no na ehumasuoma ne da so gina oba Ghana ye education system na ye wakokwa udro bia womnya aban no ene din sa so sade be ya ebema school ntotoye ene de masuani ni cheche ni ho beto no amadesuani ade kire akoso wano no ye wakokwa udro bebreguma womobu aban no ema sa ntotowe ni na edimu ema aban no fa ntema pa efra na magana so enya ehumasuan fapem ewo memu na emu baako eye Conference of Heads of Assisted Secondary Schools ye twani tiafa no Charles adwumakuo yi kire se wom de titru eba no entwaso school secondary schools na ena womo ekase mpu a epu wom kasa nhye a enhye wom kasa ndwobro a edwobro wom tumi kasa wom pa esansa no ena wom di omdwuma dodo na edefa ho wom kire se free SHS ba ye eboa na SHS ya ba ye nso empempro hwe kwan a asuafo no faso nya wom aduane edia enye
enya kura Charles for say answer na secondary school bi nsa beka na duano no otumi eye mobomobo abekona school fo ya ha won ti said omo ya akomche ekombedi won kakra ade aduane ne maye obi anzu tumi nkoto asuafo edidiro na aduane envamre won ate ato ya yagigi ya de hwe school ya enu abi enwa aduane ene wo se ba teacher ni ntumi nya hute my headmaster ntumi nya hute enye na sade na ho ode nzu ndu entu be kona school fo yi ebi won me kuma hwe won mankaza na ebi anim won manimu pai no manimu pai won mo toba ha no mo toba ha uwo ska na wo bibi o chobo suma na ne wadi afa hono mo na wakodidim won mani bi nso de na wo maso aye hyepa akwanso bi jaw na waje wasi kwantimfi na sa pepepe na akwakoye na anu na chasefo atena se hunu se enye subampa enya na montuo papa ekoso sade anuane ne che ansa na bedru SHS awodro no wom se enye kra enye na ne saso nti wom besre pa se aban no emma secondary school sunu kwan no mo ankasa ento wom aduane sade be ya wom nim se aduane ne besa nti ebebo ye hoto ene se ya na foforo ba be sha nan ene atani atakenkenka sade be aduane no enkosa kura ho nkokwa atwe ama woma berara ma behwe nipa nim ama ekuma bedidie binum ama bi kura gaso ngosua de pe no du atem otrim enti ade no osua kura na enko enenam na so agisa na agufom se twawo enti ose ne papa mu no wom susu se aban ne ma SHS awdron tumi ene nyina so wom betumi de ato wom anuane na enkoba sa chenchena aban na be mankrofo edi nuane no aba eno nam so ema president Emma Charles Ekuoyi Reverend Stephen Owusu Secretary wa abra na National Annual Conference de toso mako aduosian baako 61 ekoso na panyini ko kasa odwumedie yase chese ehu behia pa se aban ebetu sa na mo no na wo mu gidi awurade mu ni nipa mu ni bibia mu se sa aban jam na se okasa schools no wo ma to wo maduane a wom gidi mapase eno de ebeche ebeboa so pa na enkoma aduane no nkwa atwe ansana woma be pepre atutu anamon ahwani mu se aduane badaben aduane so de ehiama nipadua yese emfa yefumpa nsha aban enti sa aban ente woma futoi na otokoso so no adi nuane ne beba eche na echiche san so adako ebia na sempa amma. Charles also passionately wish to reiterate our plea to management to allow the various schools procure the food items to feed the students. This has become necessary because of how at times some suppliers disappoint us in delivering some food items on time and in time for varied reasons. Onipa moti so kasei ono na ye president Emma Conference of Heads of Assisted Secondary Schools yetwanitia FN Charles oya Reverend Stephen Owusu Secretary Jankwa yanim ewa Kasiebo nim wana wo kire wadwen fa Facebook ani YouTube Ahenkan 93.3 FM na WhatsApp SMS 0533898915 na National Chairman Edema Progressive People's Party PPP me dey am say e pipe na patapa players adan bia me kan ya kwa bi chemia oze afia PPP na nya sa o pre papa pre kunam se sa ho ene ya na me dey pipe na patapa players na ya mi do ene oze dabi ti ene na mudi no Progressive People's Party yankwankwan je say ade be progressive bia no na je say ekonanim na national chairman Nana Oforio Usu Papa edi ababa tu dwaya wo kirem se ni akwaso na anu adame menda wo UTV United Television so ana Miss G ni na pamfo atenase amode United Showbiz ba enkwafo bi omso om ye MPP fu ati ubo om chem so no ya se ya tensan so magu om so no om ho eti om hu ti om hu dwu om nti om timi ebowura UTV koya de ompe no wasesa na ye ne de nyame anum no kurani enye kura ba bia MPP amanyokuo no aduro ewa brabom ya empanifo chocho wuro anintra to pefue ye gumi na mutimi soma boys samunko radio station TV so enkonkwo ye sa nyamna semwedi na chese ade na ntwa ye kura na wo kireche ni nsem wo ene wo ba mu kire se enipa be ye duasa
ya wamu call UTV ho ekwaji adwa kwatena ase gigida mu ate konkonta ya dia esi trogo so kwa na bi bi akwa no wom akwa bia no wom media me so obeye ba besia ayi kwadwo besia fo ni bia sani abrante toto ne nsan na som de ahya no na do am pipi fo mu hu na papa kire se wo mu hu ankasa oso wo hwa abrante baako sene na wa sam ne nsa wa fodi ne nsa bobo ne nsa hya ne bo na wa fi nani sa pranken se ma se baifuo ho patuo hwe de akono atim sa akwa na dwomponi woni trim owura na ofori owusu atwa ne nsam no kire se oya dwomponi a won kwafo ni trim free ho no mo a he ya so yes if you see something say something na adan wada kanda pa mo akwa bodwa ta dan se ayi atuate kuwa wodro bi a wo chiri ha se omutimi gbowuro man bi mu ebe to hwe o man so awa abra MPP ni mu no terrorist fu wom wose anwan wo ho dia wo mo kwaye ye awa UTV no wose enchen terrorist fu no dwumadie ni bi wose pepe engwofo ye ese bukom haram ehwa akaida fo yo omutimi beto hye kwofo so eye omfomfram ewo omoman mu no wose wo musuni omne ye ni bi pepe eno omkoda na die ewo UTV ho no mo na wose nyamianum nukurani se yebetena oman mu na se yebeye se bachire na wo yamanyokuo na obi kan wasem na so bubefu dia ene na yebebre payeske boy papa yi atwa ne nsam so biem ya no wa ba mu echechem se rumble style ya wo mu di wura ho no sempanifuo nim na nasu ya nchenkofo angum na anyansa na ho ama afoforo wo NDC MPP CPP PPP ni baabia obedi amanyokuo we ya tia bandwa so ho ya pa esa se de wo mu ya no wa mu anya de baako sei wo se onu kura wate na wonu ade na ni ko atwa wisi ahunu santamu akwa hunu report document ya ewa UTV wonu mu a weka baako adwumayani baako kire se ya cheda dufu ne papa dufu yi ya bobo na fum na ya bo na sum ni ye ni se fechefechere no nti onu kra ya report ama posifo se o ma asort no enti onu de odinani ahunu enti o mo ne nam MPP fo na mo ne nam no a wo mo ka se o anya asem bia so o ma abefo papa se asem asie na yetimi asort obi abu obi adwumayani a won kan na ya wotini baabi echinchin fidie na de oteso so kasa mankofo hwe ne fie watimi akwa bu na bawura ne office awa bra wanje tumi krata bia ene one terrorist sunsu ya ban ene dam ho ne kurakura mo de tudwa ya na wo bo amane ekirem se wamwa no mu hwe TV me kura me ka ho me afia mpofo na me hwe entie ya ne ya hwe ni nyina so se ya so kura no MPP fo maburu no mko ho no ometiatia fa ahudie so omma osu ani awrahuo ani esuro bi behye mu eno so cry offense eno nti sasa asem wo munim na motena tromoto so na ekowura carpet na se wuduru na ya ante ho asem bia PPP fo ombedi om ho ya I just see your invasion. Me so a terrorist attack. And confused today. Now, Eba, the definition of holding somebody hostage. On yes, I be true another video. Ubi ba. Nessa Oba who place. In beside the Omba. Wa overpower security apparatus. Gentlemen, we will video ni mono na there. Wa food inside. Now all shred all cordona. If a dominion now, say yes, it will be me call UTV. There has been an assault case has been filed by one of the workers. They were born you from Nazi. And it's like I don't be on your entirely true. I mean, I'm talking to the document. I mean, one was shown in your house, so they were traumatized. Timmy said me are traumatized because I was watching some. Nipa wutin in Kaim. Wano ena ye titna ni Dema Progressive People's Party PPP amanyokuo no nana ofori owusu na enu achire ena national chairman enso edema New Patriotic Party ene PP amanyokuo no ora 7 in team ono so say oh boy
etoda bia una wo ma o na ma na wo ma no mpa ho asem so nkwada na so den uyom hwie ye maami bi wo no papa bi wo no a chese wo mpa wo ho asem na mo ti kuro bi so enso enkwada wo be wo ma basase so no ubusa ho senti nkwada mo fa ho aso ban o ma so den che wele enti o se bia ni o ha benifo wa pipi amanyoku ni mo no oh wo mo de ankasa asem we inform ho nanso hwe enkwada boni omontefo omonti case omonti course eno makwa akodi sa adwuma boni say yasese akwa for MPP fo nyina eno nti national chairman MPP owra 17 kira se wo pa UTV fo acho papa asem wasie no ho aha dwen papa afe obibia ya wo hwe UTV ya asem we wadi MPP fo ho ya oh waso wo wedi wo srejira MPP fo nyina nem so na national chairman ti wo pagana fo nyina cho se de akwaso no enkwada bone sem na ye wo mu akeke we siasi ya chiwam ne yesa mo bentoa be mie no mu hurihuri ana pro na adwembone ni nyina aba abesen na wedi ani hwe he ne kura mu odi tudwa ya no wo kyerem se MPP for any despite media nkita hodie no omo pese om betitim on pese om yiri mu se benta enu nti we die omo mfanche we die se BBC ananke ni se ba MPP any despite media ni bia anase dwumayekuo no nkurabata bia entem ni senka isi ha wo hwe nsawoso a ye ne mo adi from bra adwumakoi ba BP free Ghana media space mu no BBC nsida nti adebia asfim na MPP we are not proud of this chopa said medical Akan or chopa enikabia na migina ekuo no nyina anemu free and president anado dankwa kufuado vice president Aji Mahmoud Dr. Baumiaho and chief of staff party panyimfo nyinara and other national officers from Sro kusiasie polling station fo nyina bigina nyina na musade chopa a ni kambia na Peace FM and UTV group nyina titru ne panya odano ero sekwame ebinsibi bigina party phone nyina na mu kase ebomo anohoba se behwese sade ebi NCPU na relationship a yenemo ewo no ebetumi atwaso na ebenyini kra akosro te ba ya etietia chopa ene anoba ne de bremo you are done nyami shraw nyumo shraw nyumo shraw nyami shrawa ebusuani pa wote ni kat papa oya pani pa na se ni odi apology na ba no tim se omu from akuma mu nya no mo pacho pani pacho sa na answer na pani be pacho say na che se pani no ya sorry papa national chairman titinani Ademanu Patriotic Party owra 17 na Ahenkan no ye toa anwumre no nsia Akan kase no so na meka wo se wasugusu ya Kasiebo tie ewo Ahenkan FM what wasum for wadwenche fa 0533898915 text message and WhatsApp yebekinkan amon ani die kwan so Facebook nso mawuli adawroma watam yatum yopo na wode wadwenche no afa hono mo kai se yanwumre no nsia Akan kase yeti Akua Koma studio meko epoye mantemu na epoye mantemu no achim oda ena makoduru Achimodan so electoral area de to bottom electoral area. Ehonu me makwa akoduru. Owura ba ko a oyo to bottom electoral area need the people. Yeah, electoral area hu dana kuma so ama. Utwemo ne ho kra ati se akoya age no ho. To bottom age no ho. All present ko ba be assembly member ama addition to bottom electoral area. Owura Entry Isaac ya dodo na afenu Joe. Na eno na addition bi ateben Old St Andrews. Ya no odan dwakese no achi ofo no mo a obetumi afo no mo akopie akotomole ase utumi fo no mo akosi CMB achi wono mo no etumi wurawura akopie miamia wodo bebri ye fo no mo Old St Andrews na akwa sabi pobi na o sane a na wa nyoma bafu ani so no esansa na saa bia kakra no ojin se etia enso na ehono mo nsem eye bebri esansa na ehono mo tutu enti wo fo no mo ebibafu ani so angasa amo zampa ehihyin so mo konim na eno na ade hyete Old St Andrews no mo na adwumafo bi etete no mo kira se ehono mo yes abeye mfie du ani akire nie
obia tu wana mo ma mesiesie da fititetetete nipa kro yeto wonom no oyeto wonom saa na tie ensiesie bia nkoso ena so asei emanfo sane no mo tehwe apemfo tehwe no mo pon wo mo ma enkokrafo tehwe emrafo tehwe emrafo ne kokrafo nkwade ya ne mo bokeke sanzo bo hon mo mawo mitu asintini ya papa na eye bia bi nso a sa bo hon mo a emrumru ti sa nkore na emrumru agungro efom twao no asora prapra ho ye beka se kuse enso na wadi amia wie na eno ne ase beye mfie du ani akire ni no owura Antwi Isaac ya dodo na afa ni Joe a wotu bottom electoral area opreso beba beye assemblyman etu ni bottom sika ede beye nefua kakra eyensiesie ewo Old St Andrews Anderson mo oyensiesie pa asami ken aka kra bi kramp na edimu ama siesie se wo nante asane sa bewiare na eye pepo eno wa hyeda ye steps ba kumienu miensa bi ene ba bi ayemfutro kumu no wa yawn wa show na concrete kama ama on ma ya kono ankasa na eno na adi che bi ni Ahenkan news edi nkomo na mo chese wo mu gyina de we so abona baso papa se wate oya wa ankokora emrewa apemfo ne nkoda bi FM ewo Old St Andrews no mo na watu bottom ska ababeye ama de hye betwem wono no wo mu ato wo mu se nyankopon hyira no wo mu danase ekansem. Oh, no kwasem die. Apai oye nipa oye nyame nipa. Esanse ahadom menye kura. Obia na nkofo tewe, na nkofo sori. Ba mi hu ya ne se, wa fira se so obeye. Anokwa obeye face no na enran so asan beye ahade yi. A che se mi hu se papai se onya gina bia bi gina. Obeboa odan kure ya na kotokuman na Ghana mai. Like na potholes. I say potholes in that say in so to na nkofo na mwa. Once ya like obeti ya hwe na ebo bogo na kwan na say like na kwani so tutu kwa na say hadie no kreni ne hu papa emre wa tehwe apemfo opoli kire se mu nkwala die mi hu se ni amesi a kire ha limposi afa nso nyame adom ye hu ye blai jo na obeboa ye sisi a nyame adom ye hei atoso fine obi obedu ha bia wo se nyame nhira nipa obeye adwumai nyame nhira no obi kura tumi tehwe wa ha ma ne ye fun kura esei se wa ya de nyame nhira no pacha na enye kura mekura metehwe na nsu a pete kakra adisha oti womni eye woma epamade woma etonade ne woma ete achim odan Old St Andrews ye no otu bottom electoral area na eda owura opeso obeye assembly member na enya numpunti titru na mom oti oya womanfo fam wo bia ho no kakra na ase eno otu bottom ska akoyensiesie ama wo mu eno amu ena owura ba ko ni Antwi Isaac adodo na afa ni Joe ekoba ni dwumadi a wodro enyuma oye electoral area onomo ene ba ko mienu a oye yenina no owura yi edimu bipa ni din edi Ibrahim Tanko say womunim de Antwi Isaac aka Joe eye ne saso nti womu firi omakumam ni na womu adwemu ni na womu mogam ni na ni nsuom ni na tai Antwi Isaac achi esanse de wafra se ye no womu ogidie mapase so onya tumi kase bi gina so ana onya nyina so bi a ewo electoral area on mo a obetumi aye de chinsa enwema wodo bi a waye no owura Ibrahim Tanko edibi tudwa sisi a yenyina ya gina tum adwuma pa waye no yeso ye hu ye boys nkwala mpenifo mma ene mmema ni na ya gina tum anse adwuma ye kwan no asai tutuboto kwan no yenyina ye fa so obae no wayi ni nsam firi so ye bola okofa machine omu jurujuru so omu ye ni na kwan na meka no so omu blocks central online ase ho ni nyina wakofa kia omu blocks omu cement anwia gotamanya boys yenyina ya gina so aye bibia wanji obi akaple ni botom sika enti so ya dana se ne adwuma pa waye no ya gene tumpa enti ye de ye mfiri nachi gaskiya dan won munga ba wai sai ya won shinga shebere yake wannan abu ko ba sai ya won shinga ba wallahi da gaskiya ya kudin sha yake cire cikan aljifu ya yi abin ne yake yi ya sa hannu a rika mai sosai sai mu gani gaskiya abin nan yake ciki mun gode manya muka gode muku kuma duk abin da muka yi shi muka yi ciki da alheri assalamu alaikum. Malaikum salam ami onipa otini ni eye Tanko Ibrahim owura efa no Antwi Isaac a opeso be assembly member to bottom electoral area dwumadi a wadie ena owura Tanko agina so edi no adanse one no ene koba
Ebusuama yendi dwa na afei yento Kasiebo ne so ma na praku electricals eba no wiring ho dwubadi a wasi dan konkro asi ho dan ne dia ntimi vanya hwe sa bremu sa keke wagire wo wayam na unya light wo ho so wan wayan so a obwa so light na hefo na befa aso timisrawo na o waya ne so no nyobi akeke ne waya obuon mo be waya wo da mo ma wa ufie ma wa ho ene na tu fie ho esan se ebe pepeja ma dachi bia oni ojapade nyina ahye ebi abro pa ade no nim ye so na waje abosu ko ba mo de onim ye nya da timisra wankasa na asa osoro ahimemu ayekwe se ekura yenyu nyankopon so de ye pa amaye enti unso oda na wasi no pekura ti sade be kwa akoma obi na abepa peja bekun dia na ne na ye jejireje mesrawo mihu yanka oni teacher enti ema na nyansa na waka se yi no na se onioma enti ya na praku electricals wo be waya se eye company kese bi kra na wabie ana afe kra na wasi company ne kese ya mfidi juma bekoso emu wiring nyina obeya mawa unya chimato bia wow 2 bedroom 3 bedroom bi na wasi wow 6 bedroom bi na wasie na emu wiring no o friend obeye ede amawa dachi asem bia mechire kra utimu afebo waya bia nkote ma bibi nkonkosi afenso aba no air condition ho dwumadi a pabene A1 waya de papa na air conditioning enyo obi a na fix yo obu a be fix air condition a o ha to ko it is 10 o'clock a chance what the a clock about them ubatu ko anjo kra beka sama bi twam enso na air condition ni na enyu mesraw saade no shin papa shin utu ko ubekọ na air condition na enyu ebu akura timi nyugu dem ta ahometo mesraw pedia onim ade ne ye di onim ye no na ye de ni ko gina akonu o se ayi ba wo asisi sei ewo baabi ni ye se o ye penkofo akwa sabi afa police for ne beko ye de soja fo esan so mo ne atrenu am saa timisraw air condition nyo bia be fechire mambe ma ko anaju grant minda dede saa air condition be dede saa na apraku electricals for air condition mu apabene for me ba be fix ne kama dia ma na bia wo dia no fix dada na utu afiri ba bia wona ko ba bi yentu ni kwa air condition ye sabia se wa TV a me tu afiri abo akotena kanese awisa nti eneno anse metu mi TV ato ho daddy air condition ye feche ni ntunu obi na betu no akwa fix ya ma nti ni nyina won be ye dia mo yase bibi ade 110 to 220 wiring 110 220 wiring ni nyina wonom eye maintenance o me nsiesie bi a bibi apagya wo de wanya na praku ntam kofa kanese akwa bi no be ye ma na apepagya obeba be so ne kama aya maintenance ni nya de ama putupru bibi asi efa wiring ho efa air condition ho freno obeba kofa show na wabeye ede amount 24 hours emergency service omonna na mesra boys no munzu muntie na praku osi enye lunch nkwa na oton na adwuma o osan pa adwuma ma ti boys na amone na bachire nkwada no wa wusu nko school okada na abetwie na okada ajetwe wabra bo we mesra okada ndi obetwi obat pensanu dwuma kura edwanya mfie no dunum ekọ 15 to 20 years na wo pe ensanu dwuma kura na praku de ne pon wa bia to tafa asebra na beje ntete free ni ase abeduwa chinchin onya bewo ensa anya dwuma so nua obronsa wo beba opa nya wi a
long hands obi sika daro akowia dachi bo hu se ujin utwrim now da Johnson ho mesra wa mesra be me na ko na na praku ho na kwaje ntete na knowledge eya power ubehu no ewo achem abenase ena abehu na praku electricals enkran so omo ho ti wedi e no ansa obefre no 0594 568128 0594 568128 and 0242 738 404 0242 738 404 nana apreku electrical so for ntwetwe komo na awapomudin so nsem te sen ensu otuto ya nwenwe ne fefia na ensu ato no okropon ya ohata sure nkwane ensu ato ena de awaba yade nkete ninem enu ti time for no omo the time herbal mixture ba ya no boa enwanu ma 20 min di o batiti bia repa anti pebi bobo nom na baboa malaria fever etu ase deku obu ase me jonku me pechi me to ase twetweme body pains pebi na nom eye time herbal mixture afenso omo wo time HH herbal mixture no boa e boost immune system unia ye kwa bai se immune system ni weak a unia yade bia kwa wu obekra yade bia fifiri sawa kra yese ohyewa ba ebi be chiwa ansa na fifiri sawa ko enti me sraw immune system ni boost no eye time HH herbal mixture afa awa bai ho twetwe ni ade apebi nom na obu asama bre mi asama bre so mi nya adwuma bia obi wa no da kwahye bayi sunsun police yes mi nya adwuma ene de ho de mi nya adwuma so endra na adwo mo de me kwa didie obua otoa yade ho wonyade ya hu se yade wo ho wonye hwe so na ho na nyina bubu per time HH herbal mixture ni bi na bobo na ubenya bi ato a herbal shop bia mu ubenya time phone no ni bi ato pharmacy shops ni nyina mu ubenya bi ato do so puomfo no bebreve no mumfra 0244 417669 0244 417669 kaisa time no time na onum time na wiabobo ahyehye na strength na ba hoden no jirikagiri no Saturday obakwa Saturday o baby ko oni baby kwa ania mema baby akọ Saturday showdown walk na ebaso ti onua pe shoe bi hye akumakuma bi na emabunu adamfo oba Kennedy akompre kwa Japan one ne dom ba enti achem da ha na awo achem su adro achem ayi achease asane manso across district ni mu na awo fonse ayire bi munyina mombra ni mbondem na show down walk ni afanhehya so ti omo tonsa edi afro Kennedy akompre kwa Japan big brain ono ena etonsa fra winti mombra na muntu mpasa nantena fe mu wiam kobo masese na de mpanifo waka kyerem no maka kyerem no titu ni delegate fo no monko wo de sa ukra de ofri baomia camp kra kokotie bi ayi osache mensa bonsu se sabe okwahwe yankwa na ensesa na adwen osache mensa bonsu na aka o se sabe okwahwe yankwa na ensesa na adwen no kra Bible mu nso ti adwen sa kira ho nti wo de sa wo baomia fa kra wo adani mu afo wo hwa wo de konekotie bi ebia no mbeka asem bi beto wakoma so be converse kakra ana so nkokra ne converse ene na do baomia o mesra showdown Saturday 14th October 2023 ena eba so nti mesra we no memesi o ginamu bi na emabunu no eba Canada Japan so ebabunu ti oba bibia ni a kosan bia bibi na wo atie mu yi afre ombejo so showdown for no 0546 471
921 0546 471 921 na anyone montweche nkombo na da bia ya meka se nipadua ekutakuta yen obi ade ne de nam kobai akwa ne doso nipadua na kwa no edoso pap ye woti hwene ano afu eto enan ensa etiri hwenofo bebre ene de andumi modin na ba ku bi o ma ho a eno de esombo ma nipa bia oba ne bema esombo ma no ne sa so nti World Health Organization wiase ni nan ka bomuko ahuni se hia ehunhia ma nipa bia titu ne nkwada ene mema nti yemfa bosome ba ku ensuo no modawuru ezan se saa nofo no ade bitumi bema ema nofo no udidi agora enyeye etumi kura ma nipa no ehwe ne nkwa enti yemfa bosome mu a ensuo na ya de agbon dawuru ama womo afasa akonya no so amomani akomo so akoye nhwehwemu ahuni se kokram no ebi tomu nufum ana ebi ntomu nufum enti bosumi October bia ena ewiase ni na agya tom wo matuasi won mo say World Breast Cancer Awareness Month ano no yade ebo saa kokono na eno nam so Ahenkan 93.3 FM 27th October yani Jubilee Hospital akabom epoemantem ayasabia kese baako papa baako ejina na so no yani o makabom a yebeye free breast cancer screening ama emani na empo ena mema wo bema na ofili oke otumi ba ne a check am na titru 99% eye ema no ene ye target enti ma no mo aboabo man so across asene ba bibia nkura bemben ama krom je krom muna mumpumra achima boabo 27th October ewa Ahenkan FM yanim ha ya na momma ne me check wo mu no funu hwe se kokram no ebi wom ana ebi nim se ebi wo mana yesia no kwan ebi nim nso ana wo mabɔ nkaye na wahwɛ ohunsu ye nti 27th October kai Shannon so Jubilee Hospital a ye ne omo ba bedi sa adwuma yi se wo yare ya akɔ no mo ade bia etetew se ye nipadua no mu ana nipadua ne abonten de okɔ on bejew afi wo pɛ so ye surgery ana open machines ankese adbehwɛ nipadua no mu hwehwɛmu lab test bia pɛ so ye omoja na pɛ so hwehwɛm Johnson apeso ohwem untasio na apeso ohwem bibi apeso ohwem no emfidia odro de yes adwumadie we ebi ewo Jubilee Hospital ena afi ma mafa frotitru teteno atwam kwan afa so enyema ye wo no atwam obu on mo nyema onko hospital da na nti ata onko e ba no ma sa no wanu ya nam sa yese bosumi ayi na otwibia mensa nji no asa den obesa san go so obewa akwada no anazo buon modine metua yapum aduro onko hospital da odesa enti sa yale bi won ho yale bi ni ho akwada ni da ye onayo nini na papa oboni o ode tenatena fi akwadro na ode awa akwada no ebi nso on manyom fort ekwaye efiri wo mu krom anankro nkito mu ebe nkro kesim no eye kwanfo nti ne ba ani ha ti drensa na ifo awo nipa bia basase so na eba be hadwen enti mpacho ma pemfo no titru media ka menko uti kro bi mu na sayarsa bia wo no nye anamo kwan nya bomodiam mi oni be hadan be bosumi num na fa kɔ ayarsa bia wo dro kwa kosi so be wo owia na tipa wasan ko nchi sɛ de bia obenya kwada no ahoden so no anya ne papa mu na ɔno nso anyia be braniamfom so bia ema no ho Jubilee Hospital fo benya sabre no ama opa eye clinic ewo ho canteen afi so insurance wo moje private any public one nini na no Jubilee for edi adwuma me pacho achimoda ye fra baby amantransam so nchen ho no mo wo 0244 575799 0244 575799 and now 0241 784-645 0241 784-645 Jubilee Hospital. Ebusia mayantu Kasiebo no eswe. Ahenkan FM. Ejadifo ma wonom ewo Kumase no asantemantam ho. Ana ne wo manu demu ho. Na wo manu adamu nyina ebusia empanifo bewo mu budi amida pa o. Yasisa wankasa wutiri hu a yebeyi wa ibone ende anokuro so obi di wani obi ye wade a anye na se wanfe wo se ankyere no a
Obe na adwen se ono oye boni no ohui. Enipa su no ti sampanifo be no mbu inde eye mede papa. Onimpa asade a wo ye nenye but opese onwe wose ukikam ansa na nadwen aba ne ho ahu se ade a me ede onimpa wa de nani na yese wanyinya nyam nani no so counter cross crossing abemti saban ye enti obu arwaje bona sumse wam na ka cheze ti utimi no adwen na dankube mana enti hu se utimi aha na Ghana ban suban no Ghana ban ajira wo bona suntam 1 na nani aba ne ho ha nya pipi nko entafo ni nyina so obi ni na chiri ba ndis ni pipi omo aso de dias omusuwa ni omo banya wo krom ha no se teacher ni a ono ko kire wade na wabe doctor abaye nurse abaye president abaye de keka ho no teacher ni ajira no pa wo chow okasama ne kwa hu ntintin sore bekasi agba na abebia nkwanso abebia kura no ohu bi da bekasa sana na ketua yatum ti Ghana aban ne chese enya san ke 20 kumase fo nso ehu ni se nto mo akase omtiri ho edwadifo ma na kire se bia ya wo mote edi dwa no wo ma ni nje ho kura keje tia ho no mo no a amanyofo se ne ye keje tia keje tia market ayandisi fo sika ayampp fo ene kosi sen omo se say MPP for na start send this for na start ade no munwie anano kura ba bi hye enu nti empanifo so nante ho oh yeah be yeah wie it is on process besi ne enu nti no mo ka so omutri hu se Kumasi Central Market no senia wie samu akuni adu no ha dwene enu nti wo mo ka kire empanifo se mprem ya omo na omo toko faso won besiesie ho mfa mo mesanse won ho kire won pa kasamafo edema adwadifo yi aya nana asarbedi akon en wo kire mu se fiti march busu minimu afie we mu a edwane ba bi hye ye no aban ne ba oh yeah ba it is in the pipeline na da pipeline ba di se po agire mi se nyina ye hye de bia wa pipeline mu wo se ane ba wo mea Ghana man pani abedi akire nwa so an nkofo aba ho oh yeah ba oh we are coming besin na twa fecho faasege wa mo mai se market ne be ye den se dwadifo no mu di dwa no be ye de ben enfa wo mo kura enu nti no mo so e ka ne ya se mako mesoa akira ban ne se saban ni na nesu wa mba ya market na mfa ma wo mo no mani so antete wo mo a ani omote hono mo ambeto mo kakanka na asarbedi akon etwo ne nsam so de wo kyerem se he ba wo miatim ashada boabu ankofu kuma bia no ewo kejetia hwa eno mo nya asamtwofo yenso de se onya afre beba ti no mo fre asamtwofo kakra ene na eni o ba wo mia nkofo ye damase ena se ni ye praise ba wo mia wa bra yamba ye hwe enu nti wo mo no muti omu gya ho enu omu nim se ne e pa hyehye wo mo enti omu ka e de akire aban ne se aban ne hwemba ye na papa yi e kire cheni nsem wa no se tani ade na kɔ ne zigizagam no ho asam ne ye ne ya pa na nya no nko edwadifo wa sante mantemu asam ne ye o ya papa esan se ye ka MPP eni PP amanyoko no a asantefo to de bom amoto ne bom ato ne bom pum edema MPP amanyoko no endisi atoa ba mo wawie 2017 abetna abendwa asuei edwadifo echeso omu ho hwe saman fra makura omu hu bi wo ho eyeda asanteman yede kire yan yaudie ede akire Ghana empanyimfo a edi oman yi so NPP aban ebetena akonwa so mfie nso ne kakra enie no oba asanteman mu a eniema pia anka beboa ma asanteman fa ne ntoma pa afra no yenhu ne saa nanso kwa amantama hodo bi mu a enwuma guso a ekoso a yenya sika ede bo ho ebra nanso oba asanteman mu a eniema bi ewo ho no mu a entwa yie ewo asanteman tam eha
hanom yenhwe afia ye wom ya ne bosomi etosomi ensa ne de etosu dunum ena kagetia efa baabi eja eto honom empanyimfo bai edwani eba behwei bosha ahodo pi ena ekoso nanso ebepem nne adwadifo a won efa eja eto ho no empanyimfo ato yen ajeje mu ebepem nne ya to fasuo atwa ho ahia bibia enkoso ewo ho nanso yenya saafo yi bia mampanyina edi akire a opre NPP emu se yemma no Franka Tubre edibia na omedi amandwokuo nanim enkrofo eba ha last week ebe hia adwadifo bia chi se bibia ekoso wa bra entesa ombe mobilize sisia unyaye nani panaba ene na ensamtwofo yesu eni o mumbrungum ni Ahenkan amamo enti abusua omuso omu hwio nipa wotini kan ona ekasamafo edema adwadifo a ewo asante mantamu oketia nana asaribedi akon ne kura mo de to dwa kire mu se kejetia market na nkasa no phase 2 wo ho mo nya yo ofa to so mienu ese komo ye na komo to am se free market no nkura omo nya ana baabi afa baabi nso asan hia kan when your friend two troubles one god enya kura na wose sani ade ne ahyewo mo ano sani ahyewo no ahyewo pa ahyewo mo papa enu nti dia ema na hyewo mo kese kura de se mo kobusa mu a contractor ada na ma site yes contractor misika na minyiska mada ma ba site ya no so mu nsem pe wate yenhwe kagetia phase 2 enne ya menugusu amene wo ekasa yi no yajaye ato ho a contractor wa ho to adwuma no se onisika ode to adwuma no so enti na adwuma yefo nyina wayi won afri kagetia phase 2 aye central market proper no emu yen de aba ye to no yen development ne se aban no beba mu no na bibia enkoso na de free gokos ba ye no an ye da so ekrakura mu na ye polish no eno na yen adwadifo a ye wo asantema mu ha titiro kagetia efo ye kire yen ya odie de a kire aban ene ne mpanyimfo ene MPP mpanyimfo a ewo asantema mu ha se enema a ekoso no wo mo enhwe ne yie na wo mo nsan emra asantema mu na wo mo ne asanteman emedi no yie akuapim ni bekasa da ben wana papa wana wakasa 2017 papa betina kunya so okay bi a kire ebi alasawa nipa wuti ni nkan wa yakasamafo edemadwadifo a wonom ewo asantemantam wo kejetia adwadifo nyina kasamafo mo chiame na tini nkan nana asarebedi akon yemfa nsia no se ne yemfa manfa adwenche ba kumienu aba ento asoma me call Facebook live na Facebook live ena ankoma for study free of one side bi achemansa mansini mu ena asema okane se ono de kakayo ne kakamia mpempi ya wote ewo man no ni na ayesika sanse wiase ayewo yegidie ne se oyi nyankopon to nchen ene Christopher yegidie nse beko heaven to nchen ya ade ye pa ayesika dwete la Jean cash kudi eno ne ade nipa bia ni die chese kru enti dia bama oshu bebrebe no eso ate dia bama odo nkabom ene ahoto abo man mu no ogidi se sika wo man mu a obi asomdwe no isansa nyoma ya tututum sempo ya tuma nipa ni sika ode beto no owo bia na sombedo no nani beje enti aban no mfa nani nko agriculture kuayo ho na onfa sika bebre nwuram na ogidi se odi wura kuayo mu a ono onim kakra bi mpo ye no onim de onya ti sa aban ne ankase a sika ebi beba Ghana pa ankoma foster no Steven Boache enso say opeya sempa na otie ye hwe ye live through Facebook owo wasa akropon ewo western region o say odiminyafo afri yakoto ene wakoboa enyanka bebre wo eyi mensin na odromu atifido mantemu we chese ampa onu ni nipa obetumi adi party nanim owakoma wo dodwen nipa ho enti o say #akoto tops all atopa we na dia atopa no akoto tops all atopa ena ode aba Steven Boache no azema di free kronom ena oche say omanya yatimi ani bre ene pesaminkum nya